multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Dobar dan, ja ću početi od najaktualnijeg političkog pitanja. Skupština je završila raspravu o setu izbornih zakona, neki su dobili zeleno svjetlo, neki ne. Među njima zakon o finansiranju političkih partija, bez podrške DPS-a, uz podršku SDP-a. DPS je najavio inicijativu za ocjenu ustavnosti kod Ustavnog suda. Jutros nije dobio dvotrećinsku većinu zakon o izboru odbornika i poslanika. Predsjednik Skupštine kaže da je vlast odgovorna. Šta vi kažete? Pa, ja kažem da se dogodilo ono što je zapravo nagovještavano da se dogoditi. Moram da priznam da me nijedna od tih informacija nije iznenadila. Kao što znate, Demokratska partija socijalista je, budući u ulozi ključne političke partije u Crnoj Gori, veoma odgovorno učestvovala u nužnim popravkama zakonodavstva koji na neki način čini okvir izbornog sistema Crne Gore. Od početka smo tvrdili da je predlog zakona o finansiranju, zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih partija problematičan i da na 10-ak mjesta udara na Ustav Crne Gore i da također udara na 10 do 12 zakona koji su aktuelni zakoni u primjeni, važeći zakoni u pravnom sistemu Crne Gore. Odgovor na to od skupštinskih zvaničnika je bio: znamo da se ovim predlogom zakona krši Ustav, ali to je politička potreba. Dakle, šta drugo kazati se, nasmijati se jednom takvom rezonu, jer zaista vjerovali smo da smo iza nas ostavili komunističku ideologiju sa tezom nećemo se valjda držati Ustava ili zakona kao pijan plot. Obnovili smo državu da bismo gradili tu državu. Donijeli smo Ustav te države da bismo ga poštovali. Donosimo zakone u skladu sa Ustavom, a ne protivno Ustavu. I ne postoji nikakva politička potreba, ni domaća, ni importovana, sa bilo koje važne međunarodne adrese, da bismo učestvovali u donošenju neustavnih zakona. To vjerujem da vas ne može iznenađivati. Na to smo upozoravali i tako smo glasali. Komentarišete formiranje vlasti u Ulcinju bez DPS-a i naravno koaliciju SDP i pozitivno u Podgorici. Da li ona može da ugrozi DPS? Ko je nosilac liste DPS u Podgorici? Da li je najrealnije da to ipak bude Miomir Muguš? Kada je u pitanju Ulcinj, želim da se vratim na ocjenu koju smo kazali. DPS je svoj politički cilj u Ulcinju ostvario. Smo postali najjača politička partija u Ulcinju i podsjetit ću vas, osvojili, čini mi se, nešto više od 350 glasova više u odnosu na prethodni izborni ciklus u kojem smo nastupali mi, SDP i Liberalna partija. Dakle, sad smo sami osvojili više od 350 glasova više. I postali partija broj 1 u Ulcinju. Da li je moguće praviti političke egzibicije ovakvog tipa kakve najavljuje nova koalicija? Moguće. Samo uz jedno podsjećanje, jel? Ta koalicija se raspala prije nekoliko mjeseci i zbog tog raspada smo došli do privremenih izbora. Znači, podsjetit ću vas, tokom tog raspada su ovi akteri, stare i nove koalicije, jedni drugima rekli mnogo teških stvari. Također, tokom tog raspada su tražili od nas da mi uđemo u vlast, jer smo i tada bili opozicija, da uđemo u vlast bez izbora. Dakle smo ne. Vaši računi su takvi kakvi jesu, a mi ćemo ući u vlast nakon izbora. I na tim izborima smo postali partija broj 1. Dakle, ako oni žele danas ponovo da eksperimentišu, po mom sudu, prije svega, zbog straha od našeg ulaska u vlast, zbog straha od toga šta ćemo naći kao njihovo političko nasleđe, i jednih i drugih. Ako oni to žele, neka ponesu odgovornost za to. Kad građani Ulcinja, nema nikakvih problema. I to će biti vrlo kratkotrajna epizoda, a na kraju te kratkotrajne epizode će se postaviti samo jedna posljedica. A to će da će DPS dodatno rasti. Što tiče Podgorice, pripremamo se za te izbore vrlo ozbiljno. Nijesmo stavljali na dnevni red još pitanje ko će biti kandidat za gradonačelnika i ko će biti nosilac liste.
Znam da je to najintrigantnije pitanje za javnost, za nas i nije baš. Znači, za nas je mnogo intrigantnije pitanje kako određene resurse koje do sada nijesmo iskoristili u biračkom tijelu Podgorice iskoristiti. Vrlo vrijedno radimo na tim pitanjima i ubijeđen sam da ćemo dakle, izvjesnog ishoda na beranskim izborima nastaviti tu seriju naših pobjeda i unapređenja našeg izbornog rezultata koja nas prati kroz svih do sada 7 organizovanih lokalnih izbora. Berane će biti 8. a onda ćemo sa, rekao bih, tim vjetrom u jedrima ući u podgoričke izbore i potvrditi rezultat. Siguran sam sa kandidatom za gradonačelnika koji će plijeniti najveći stepen pažnje podgoričke biračke javnosti. Dnevne novine Vijesti, da li vas je tužilaštvo pozivalo povodom vaših izjava koje ste dali u Ulcinju i sumnji da iza napada na Vijesti stoje državne i vladine strukture povezane sa kriminalom? I drugo pitanje, da li znate možda ko je odgovoran ili sumnjate ko je odgovoran za najnoviji napad na automobil Vijesti od prije neku noć u Podgorici? Nije me pozivalo tužilaštvo, dakle moje izjave su izjave političara, a ne izjave policajca. Znači, tužilaštvo i policija vode istragu i oni će, siguran sam, procijeniti da li je u datom trenutku potrebno prikupiti informacije i od ljudi koji su, da kažem, kroz svoje političke iskaze mogli pomoći da se istraga usmjeri u nekom preciznijem pravcu. Vrlo sam odgovorno, kao i sve što govorim, saopštio i te riječi koje sam saopštio na predizbornoj tribini u Ulcinju. I danas mislim da je riječ o tom rebusu koji se mora razriješiti da bismo u finalu imali imena i prezimena onih koji su našli za shodno da na takav način, da kažem, naude i vijestima, ali više da naude Crnoj Gori i njenim evropskim i euroatlantskim ambicijama na ovom planu, ugrožavajući ili stvarajući utisak ugrožavanja njene bezbjednosti. Ono što znam iz informacija koje dobijam sa relevantnih adresa iz državnog tužilaštva i iz policije, istraga na tom planu ide. Dakle, ostvaruje se progres u toj istrazi, naravno osjetljiva su pitanja, potrebno je ne samo doći do, da kažem, vrlo vjerovatne pretpostavke o izvršiocima, nego je potrebno imati i valjane sudske dokaze da bi se to moglo procesuirati. Potrebno je pribaviti što je moguće više dokaza o motivima, time i o nalogodavcima, oni koji su upregli, da kažem, sitan kriminal da se bavi tom vrstom nasilja na podgoričkim i na crnogorskim ulicama. Tako da tužilaštvo i policija rade svoj posao. Ponavljam, informacije koje dobijam su da se ostvaruje progres u toj istrazi i očekujem da će oni uskoro biti u prilici da upoznaju crnogorsku javnost s rezultatima rada. Kako ocjenjujete rad policije i bezbjednosnih službi na sve učestalije napade na ulicama i ubistva koja se dešavaju skoro većini crnogorskih gradova? To su naravno, da kažem, vrlo loše informacije, ali ne bih iz toga zaista izvodio bilo kakav generalan zaključak. Znate, to bi pitanje mogli da postavimo u Americi, mogli bi da postavimo u Velikoj Britaniji, mogli bi da postavimo svakoj danas državi na planetu. Posebno tragičan ishod po bilo čiji život je nešto što se ne da uopštavati. To su svakako, da kažem, vrlo upozoravajući događaji koji nameću obavezu državi u cjelini, a posebno njenim bezbjednosnim službama da nastavi sa daljim usavršavanjem i preventivnog rada i represivnog rada kako bi se, da kažem, taj broj nemilih događaja sveo na minimum. Ali zaista ne bih želio da iz toga izvodimo zaključak koji se sugeriše kroz jedan dio
opozicione javnosti sa potpuno jasnom tendencijom da odgovornost za to svali na vladu, da je eto Crna Gora crna tačka na bezbjednosnoj karti svijeta, mjesto gdje se jedino događaju takve stvari. Te se stvari, kao što znate, događaju svuda u svijetu. Mi ćemo se zaista truditi i trudimo se veoma, da vam kažem da glavnina pažnje u radu vlade u 2014. godini, time i glavnina pažnje u radu premijera je usredsređena na ta pitanja. Mislim da smo tokom 2013. godine ostvarili osnovne ciljeve vezane za financijsku konsolidaciju i za stvaranje pretpostavki za ekonomski razvoj, da smo na neki način sada dobili malo daha kada je u pitanju ta tema, a usredsredili se na ovu temu i mislim da smo u stanju da i na tom planu, dakle na planu bezbjednosti i pouzdanije vladavine prava proizvodimo rezultate koji će nas i kvalifikovati za ostvarenje naših evropskih i euroatlantskih ambicija, ali rezultate koji će prije svega poslati signal pouzdanije bezbjednosti, pouzdanije pravne sigurnosti građanima Crne Gore.